pacho me ne abrante bi a friend Richard Obri abo enete Richard Obri abo so every pacho free be kwai na ho tedin de say Yagola pacho said me si hu no obewa ho tedin Yagola enye hotel no asem ne yeka we ye Richard was it ni din de say Yagola na di pa no de say Richard Obri abo uso ofri he be kwai sante be kwai pacho na asa kwadwo na sa aseso ye na di asem wasi ma me yentie o me pacho me ne abrante bi a friend Richard Obri abo anete me ne na tena eko 6 years eguta ememo amienu na pacho problem ni nyina ne say enrada obeto se me ye ko wa me pie na uhu ne fa he a wo se wo pa wo prene ne wade ye ni nkomo me pacho na mi si adwuma wo mo atwe ha ya so am hey me pachan oho na mi si adwuma nti me pon me ho me master nsem bai na de we na mi si adwuma nti madam ne pese one mbe ye we campaign nti eno na me ye nti me friend bi ana ono so we adwuma no ye me chief onya be ma na se one ne te boyfriend girlfriend nti o ye se mi nkoja no na onko hia guy no nti mi di na chi ne koye ti true that na me di hu Richard Obri abo ana ode epesema atu manim ana meti ase nti yetete ono 1 year echi ana menene nyem ne ba odi kan pacho emu ana menene ti abedum pempenso yi na problem ni nyina ne se ndra na me di nkomo asetem abrabo no ansa na wo ma mienu no ohwe o kama me pachan honde na bibia nim waye oho ade me pacho dabi wabusuafo hye da nim no pa me pacho efa me ma me ne me stepfather mo ne menua mu bidie bi nim no ba enye obia na nim no family ni wona na tram finchi asai me pacho eko 6 years yentie o ti me pacho endo obeto se na me ye call na kwasem ne se na ye be ma so na me ne kasa na be ma na kwa me fa so hu ni baby am ye adwuma o anomanj me wo kwa ho nti na me ye adwuma na me hu se ka bi bu abe abegina shop nenim nti ebu wo ha a na ebi musu duru wa obu ope direction otimi gina no wabisa nti me na ye me se bia wayira kwan na oye de obebisa nti ama me be no ana mbisa ne se ade na oye se ota etwam wa no hu me na obesra me ana me ka kye ne se me danase nti okoye 3 days time osa bai the same thing osaka so oba besra na me eye be manu a ono wode kan betwa mu ane ni di nkomo e wo fon so no me pacha enti ni mpre nu so na osan besra wo there okoye ni 3 days time ana me pacha osa bai nti obaye no osa bo aben ro na eyi na mbisa no sa se obesra me ana me se me pacha na akunya wo enti me pacha me ma na akunya ebusa na mane nti obaye na me ma boys ni mi no wo me nchen ana obusa me se me mani ana me pacha me ka se ane nti obusa sa de ma wo se na me se me wo ma wo enkra me nsa oba ba ko na mema miunu nti obusa se panyin ne we ana me ka baby akra ne wo nti me ka baby akra ne wo no ana me se me busa ne se ade yasoma ne se o me investigation wo me ho ana o se me yi anu awie na me bisa ana me sa fe na adwen na kire me se me busa nti ma me se me busa ne se me pa cho wo so wo ma e ma no so yi ma no se no kre wa wo nan a o ne ne re na ye de eti na ma de be ma frɛ ma adwen na ne se ebi oba bepew be ma frɛ ma adwen na se o nipa no oye de oba bepew ana me see you enye be ma bia na bepew a obefrɛ wa oba bepew ana me see you into osa koye edi be 3 days to 4 days no ana oba obeto me ba da bi me panyin beto no abaya no ono na na te kire ya akwa na ba no woka se ni Wednesday we ana classes fee bi no ona no so tu kwan enti me ana me ma akwa na kwan se aya a ombra no ombra meji enti akwa na ba no kwasem ne se me ma akwa ni 60 cedis me ma akwa ni 60 cedis se Wednesday we no onfa nkotwia 50 cedis no na classes fee no so we twie bi na aka 6 cedis ana me de 10 cedis so no so
nti akra na yes ona na ni ho nti aka na didi ska na me yes me be adwuma ama ye nyina nti on de on fa no nko ohwe na se didie ne na eho be ye de ama na 50 cedis na me pa cho me so ofa nto uniform no opo onyi su ye no etire na mama no uniform ni sika no wakwa akoti ana o se da be omo ba omo bo omo nti na ese me kasa akra no ko na ese o twetwe no nti ama me ti akra ne se Portia I didn't see na menya ho na wo yes because na me ferry me hu ni say akra ni gu mani mase because na me sumi ni bi wo nti na bra ni bu say ade say na wo se wo de so ne so ana me so won ka mountain by de me wona me de aye de me pa cho me de ama no no nti wo yes me ma akra ni 50 cedis enso 60 cedis na me de ama no no so ana me sika na e wo no me boabo no de akwa akofa ne ma nti me kasa me de ma na me so me short wa nti bra na yes ne se me obi wa me fama no se ningu me mobile money so ana me catch you say you that time no oni me number by true scanning to no me bobo me number na ye de e de man ono send me 50 cedis o send me 50 cedis na adwuma na ma ye me yi mu 50 cedis de so me ba no 60 cedis no so na say do no send ye na ba be di me ho nti akra na koy ama bra na so koy nti ade chi na me yi adwuma nti me kwahia me phone no so na 2 miss calls so by and I'm saying I mean nim ne number nti me hu se ono ana se nye ono nti na trust asema wo kan Beman wan shada anyo number se for number man sika no de send ye no strategy by me man pa man say na me catch say me ne Beman na team a formula nti akra ne request scan no through that nti obenya me number by wan fa frame mama me ma hu se ne number ni nti ade che na me ye adwuma me ye adwuma wi a me kohwe me phone so me pa cho na 2 miss call wo so nti me fair back na me pese me find out ni pakro nti me fair no se na echa papa ni ana me se na echa kasa ni yem so no aka kire me se ne ba panyin no e friend me echa ana me so me ba panyin friend na echa na me ba panyin ne papa efrim ana ono so ba panyin me echa no so ma me so ede efrim na just mo akasa you have things in common mo yonko fa no me ba cho what must was akwa no so okay nti na me se na akwa ne ha adwun was kase mi nti no ohwe asam na me ka kire na minim se ka ne ka na komo se ono anim ne reason te ode ma mi nti mi diska na ma akwa no nti oye se na echa e papa no anam se na echa ana se enye oba papa anam se okay nti me ka kire se me sorry so my miss ka se me fa ma akwa na wo sen ka me friend ne dana se by minim ne number nti ma anya se nti wa frame idie akwenya number me da se oye de oboa ne ba no me pa cho no so gitu mu se wi wate nti ni nyina nkanhia no endra na me kofi ana me nya akọ me pa cho me kohwe na ye ono a nti obusam sa de me we ana me ka cho ni se me nam kwan so a me kofi nti na aka akra bi ama me wura edem nti me wura dem na me ka cho ni se me pa cho okay penso bi nom na aka akra bi ama wawura dem aha baby a yebeti afa no ehọ ne agrek no yakonye no di for Samuel enko twetwe nkomo emra sisi a ne pensuo bi nom ne ma ba no aduane ni na baby a yekeka kọ no afei na yebedi nkomo pa we eya yonkofa bemma etumi for ba damfo de na so adamfo bi wo ho abia na ukunu empreso eno na akofa peche de abai eno ti ya ne odi for Samuel akwankyere papa na yene no enkwotwetwe enkomo emra na sesi a yekeka ko bro nyam no de se wampe bambo bi amfa mo ho ni obi na kumantwewu bu asu akon na de niti agi akere ma ra wura fi no eho na yaduru iti me pacha me ka chere ne se me pacha free na me run inside ana oye see you iti wa ka chere me se wo de wani ji o ana musa se woni me de na hu ya o se maniji iti wa yesa ho ya asemu ama me busa sa de asem ana o se one ne yire try o mo wo nkrafo na chi no se bi mpanyfo manim a na yi na enya adwuma biom iti ama me ka chere ne se na di enya adwuma ne bema me pachai okay enti ama me ka chere ne se no de minim so mo ye ho ayi a me mate ne TV so ne eye obi onko baby a yebetumi aboa no okay e ma me ke kan de mate ne bi chere ne se nka onko enti na
mi kuro na eba nti ba na oba no so ono oba bi ai se onenam down ai se otetete Yagola me pa chan ade onenam down se ade onim se wo ye de ya wotetew me pa chan ni de minim okay nti me pa cho obegina e friend say empuma na chi na onim se wo ba me pa cho da bi na wo de wudi nkomo me pa chan ye tie nti obegina o tie nti owura inside a no ye se me mfa me phone ma na oye call fro bi a o de number ne friend na nipa kro ne mfa nti me mfa me de ne ma no mfa mfre nti mpa cho me de phone ne ma no me de phone ne ma no opie okohye ma itwe no bai ana obusa nso hwan na menini di nkomo no me ka cho ne se be ma bai enye mi bibia no nti o ka cho me se wo di ahyawo ni de onya wadwe so obegya abo ahyawo na wo boy ukru na ka cho sa ma men wo bo bra bia ma ukru wa hu sa kwa na so wo yusu sa word na ma wo ni dem je se mu bisa wono a unkofa be mama na nche woda na de no ka so ya ahyawo ni ba me ba chen de je se mu bisa wono a enti o ka so de che se ahyawo ni de eno ana obebona sebi mpemfo manum a enam se obe bi sunti no wo he so ya kan edu ba bia me ba che o ka je me se tese wo twa sunti wo pe sebi o kwate kase ama ne wura wase nti na wo chi obi so onko ba bi na ho de okọ mbetima aboa no ukuru tumi ka sa asem no me pa cha ai ana me ka je ne se obi ka ni problem na so wo kire wadwe won ana so wo chen ba bi se won kwa eno problem be na won nti wo ka je me se once ye be ma ne de se nipa no ni mi ni bibia ye ni kwa ehu like I say wo kire no ba bi ma na kwa ya ayaresa ni oni mi ndi sa ankomo no se nipa ni ni eni bibia se hintasem we de there is no way so obey de obeka kire me enti me nkọ kire no baby nipa krote na se mi kra nipa no mi nim no mi hu no kra ndi na awotwe enti oka kire se ne mi ye cheap pa enti me hu be ma enya na awotwe mani nwu se me ka se enti me nkọ kire ne be ma ni fie na me nkọ kire no baby oye ejuma na me se mi nim ne hu bibia enti ma ni bufuye ama o sha asese sebi o kasa fin di a kire me e ma ne ka kire me sebi masifi masekankan na me ka oba me nka hu bi we me de power ukuru no na keka we kire o na ukuru no ono oda be pa chan wose sabe dia yi masekankan me masifi owura de ma na sebi mase agede mu oba oda so na wo sore a ye ntimi nkoda so bi na wo ho age bed so de wo yo oba usu ukuru no ni din de sei Richard Obriyeboa Yagola uso ya adwuma we oh post office di adwuma no ye otonton ka ho niema eti ho nyina efra Yagola en wotimi di oba tem oba ne daudi watem sa me ba che ye me ya e ma ne ka na bi wose edem ho de o da best tin so timi meda so na age so like who ra dem wa se bi na mase age ho oh iti ye me ya ba ya onimu no manka se me home so e twese no wadi kan ka bia ma me de ahomete ebu onidua ma esempemfo ba ma ye kasa kire na twese o taake kasa ansem no kire ho me pa chan ma me na unya sure se wiase bibia nkoka papa nye grede unya sure se memasem kakra wani so na maukru na ni bire wo so za me pa choda bi me ne tira ye kotena fie bia mu a ansa na ebetu akọ obeka cho se okwa ene obi anya firi na kumasi fie mu ye ntrana sa bai mete na se bai se obi ba be kasa no onya be kasa na ye be ma dia ene utiate so amo minima o de ka beta tawa kopem se wa obete ho ana se hu me kura ho kasa me hu bi enti baby a you took away say call in 3 months ye kono de metena dem kasa kire me se me ko obi ana me famous ya che obi ana me famous ya che se nkura se ne ye ne de me fenni na chi wo nti wona ma me ka chen se ene won han dan ma me because me kuta nkura wo hwima wo kwa adwuma be ba na jo 12 ebu oso a 3 me kuta nkura me timi kwotene fi ma bra ade anajo 1 3 no de adwuma no ye me pa cho obi a opani gie nti ebu a okwa adwuma obebe fie no asasesa no okokro nkra ode ne ka kin
nya fa ne ka na wote key dede na na chese ya na wo kraw so wo kɔ ya na wo nkra ebi wo ha se e ka ne se wo nkra wa obe kraw anka na on the address wi okɔ ukunu opema kakra me pa chan tete nkro na bia sura ya na yentio e ma sam no kra ma face fie ba kwa na etim okro no ge ebi bo mi dua wo ho saa mo adane dua no oh ya dane pa chane de ya dane enti be pa chaw e ba ne saa no odi matem e ka chem se me ya sha woni tutu ni enti me de ya ka chem se na me ni nua ma mo na ede ebo because se bi wo bai se be ma nya ho ade na be ma dade a na se ahyawo na enti ahyawo ni me ne ebo no se bible mu be ma mo adwaman ana be ma nya ahyawo ni enti ho na ede konkon ho enti anajo me da be de so a na okuta belt anu hook no ana ode champa no so kesi enti me yem hye me wo ennanim na me so na me si Jesus ozo kwase usuro wu fa wo fi be da fom wo na me de minya kwan so de firi mpa no so ma ankasa because na ade asa ana okasa so ekwa echi esa obi abete ye nkenti no ma ankasa me gu ahome na me da wo wo fi adwuma ba wo nwaye wo kankan na de aba be da mpa so ifiri mpa no so ne be se wo okete wo fom wo ma ankasa inti anope ma sorry endo obi ba so ba be unity ti mi chichi ni go nipa no so okọ ba bi nti no me ma ne time say emo be 6:30 to 7 day na maba iti mi wiem bibia na abo be say something ana me ye say ni on fa me phone ma me na ebi kra nipa ne be de be frɛ iti ka say ni ye me endo na oje phone no okoye call ne ba an fa ma me bi iti mi so me mbisa na ho hwe me na ampere so me mbisa na ho hwe nti ade kya mi kɔ adwuma no ana mpacho me bisa ne say me pacho me wi nti me phone no fa ma me ana osu ohu me phone ana mpacho me ka kye ne say endo one na ye de eje phone ne say ode kwa akoye call oye call ni wi so me pacho wan fa ma me nti ade akye na me kɔ adwuma wo so ode me phone ma me ka bia o ye so wan fa phone ma me yiri ni mu say wan fa phone na ma me dia me su mi nje ni mu nti wona me pre wode mo wa se me su mi nye ni mu na me bufu ana me tete ne ho ntare ana so wan fa phone na ma me dia me su mi ntimi nja phone ne ma no enkwa adwuma because I no so na me su mi di ye adwuma nti ene ejina ade mo che na so wan fa nti na ma yiri ni mu nti na ma yiri ni mu na ofu atwede a na ode abɔ me nsa no so nti sa so a wo so me nsa na wachim afa mechi na yese na chese wo bu nsa ni mu ana ha chese mi nyama na tire no yesa me tete na tire no nti wo so me nsa na wachim afa mechi sala no one me nti me ne ni pribia wanfafo na ama me nti me yese me be adwuma nti me tu me na ono so adane ne de ato na me fai ana me tutini nti wa hu sa mafafo no nti obisa na me se me hu ne phone to no ni wura dem so okwa akohwehwe ne phone so be hu nti utimi se orhwehwe ya na wa hu no ana otim wo kwan so nti ma hu so dire me kedi machi uma bi so ye aduane we ni mu wa na me be ma me no na mka kye ne se be ma no oba no oba be bo me nti na ista ni gira na se bra de nya abotre na crash ne chi ana o si no on fa me phone ma me na me se mpa cho me so me de wo no so de me de ma me a me so me dane ne de ayede amano na chese ntokwa we de mo de free dem at TS street so me pa chai okay iti me ko no team iti oba be bia woman ni to aduane no so oba be je ne phone na no ni business line ni sika wo so ana is na so ka je se oba no so no so ye adwuma ono so de wo so ukura ya so okọ mfa hwe ma na on fa hwe ma na waje ne phone ono so kwa akoye adwuma to obi frɛ na so wanya na ebe si de odi bibi aba ba ma me ni ka bia nya wanti ase ana me so se na me so me fa ne phone ma no nti wote no ko gina bebi amefa no ko gina kwan na no sa ana wote wo se de ya ho na me fa kwan na bebi a ana me so me te ma me no enti na me so ne me ku enti na me nsa ho ejina moja wotitime abobɔ me ama me nsa na pigya enti wo ye won nsa no sa na moja gina won nsa no sa no me pa chai wo de de na ye ne mowre ne titin wana nsa ofu atwede na ode abomi sei omo atwede no a oyire ni nsa ni me no ode abomi ana bi wo so me nsa na ochim famachi na yesa me te ya na me je ni mu ba o je mi mu na masa akoso ni mu to ye
ade obeya se minso ni mu enti woti me okwa no na woman ne je me no yes bra nya abotre na akra ka no ho ana o se da bi me fa ne form an na any business line ana is that necessary or the man wa de ne de be man ana o se me de me fu bi ani no ana mo se ndo na je so de ye ko o de ye ko wi wan fa ma me suma mbisa enti yi fu na sem free wa eye da biem me ba twenti ho no sa to share me so o je ne phone am se me fa man e wo kwa no ho me ba cha e wo woman ne baby woman ne to aduane no ana woman ne ka chen se bra jina crash na ti se akra ne phone de na enwu hi a enti wo fo wani nto akra na che se o phone na ne hi ana yi sta me de me phone ne de eno na me sika ne me bibia wo se enti en de hi me pa na o ka sa che sister no enti kwensi na bla bi so beto aduane ni bi na bla no so be pie so wato ahye me so nti oni woman ne na ese omo pata ba no mutie mu ente enipa twa bihia ho dabi by nipa ba o se nipa be mienu by no mo no ba beto aduane emema mienu enti oto hye me so se oje fo na me so me mfa ma no ana brafo ne be kan by no mutie mu a ente enti ya na bra ne yese me na me ye oba me mama koma brafo na me fa fo ne ye de emma ne ntwetia etu de phone man me pa cho me bra ne je phone de man ene si ekosi sei enti me pa cho me yese ka me ko fie back ana is that say no the way a guy ni esi ne bu esi efu no wan hwe me kwa oto hye me so obi enu wan hwe ana okumi ana se wodi me dem ti hwe na ma anko ti me pa me kwa adwuma ana se me ni mu bi a me nkotana ne ti me tena woman no wa kakra me hwe na se ewie mu bae na me yese okunu no otabo wana me pa chwe ka wan prince dia ka no dia na wo ya manu sabo we dia se fon ko na wo ye me pa chai minu na ka no ye dai me pa cho ebu wa ana nhyɛ dan nya asɛm bia boy nipa bi a wusiesie ho a ɔse mema ntina wusiesie ho na sɛ wo kɔtɔn sɛ bi o me de me twa to apampa ntiri so na me di kɔ akima wasiesie ho a wo ho efa ka wo yire kra na ka wo be ma de wo yire ho ofa na di na chi a efe wusiesie ho ɔse de yi ɔse me de ni pusi kɔ kyerɛkyerɛ mema nti ana mema hyɛ wo hyɛ skinny a ɔse mema nti na wa hyɛ skinny chese wo straight dress na no so da chese de obehye bia no o kasa ho adon pese obesiesie ho minim iti ya mama ka kire ni say ataye o pese me hye no eni di mu kokuro ma on tobi mra na me to me de na me hwe so nya de en tobi na me hu se sei na me kunu no e de ope ana o se san kwasa asam ne de he na man ka bia nche na se bi o mi adwuma ma me nsa metoto ntaare ma ya gola na se usiesie ho na se u fredia na chese wo do ho agu apampan so koton yeah like me she skinny ana me pussy boom it's esa pussy ne na de ayo chese wo kwa koton ho me pa cha e wo apampan so e mema nti na me hyehyɛ saa ene ma no nti ma me ka kyerɛ ne sɛ de opɛ no o maazi ne matwam wo nkrofo de ne ma ba wo nti ade a opɛ sɛ me hye a obɛyɛ okay no on to ba ku mienu bi mra na me hwe so me to bia na ma hwe so de e de ato because mame tie se pa no tie be pa no ha no anibra pa na nwumiro de abawura ye yi de mame de ne ba ne se true ntokwa na akasakasam o ka che me se obekumi no akotena nwuram wo se sei o se obekumi no akotena nwuram wo so be ye dai obekumi no akotena nwuram wo beku akotena nwuram me pa chai dabi emema eku ma wa ha ti so ka so beku dia asempe ni pa ye ntiase wo so beku no akotena he akotena nwuram because in November to December I was say BBC waka kuma sem a kire pen we we free ho a me pa chai wo ta ka kire wo and wo kan kra ma me frɛ o papa ka kire no te say na ne ba na ka eno so ye dai entok te say me kra na me dwo kra me ntiase asem enya asem no ni bubefu kikikiki o frɛ baako mienu na wanfa ade nti na wanfa ko na kyese wo baabi nti na wan de wanfa ko eno no obekoso okay yenhwe na yenfrɛ be ma no wa homa so na yenkɔ computer so adwadie emra sisia ye ne be ma no ebetwetwe nkomo na nwumere wo ba na nso ne mfafo bi ene baaye omo se ontumi enter studio na yehwe se yebenya ne kunu no ene no atwetwe nkomo a ne kunu no eba ha yeto yensa frɛ no
ene anope ma na jepene se wonne yen ebetwetwe komo wa fidie so anwumere yi wonne ne mfafo no eba beduru ha wo se wono di asem no ko be fa na yire no ene na ko no akoye na fisem na ekum asem na ba mu no na asem pelipa bedwa no yentumi enyai wo bai ema ba ma no emfa ne ko wo kina bi se ababa we ko na se okohia ewu a na ye asem pelipa ye ne amana ko basa. Hello. Ya gola ni. Me pato anio. Ya kasa free SOMPA FM SOMPA TV. Sesi ana ufiri yako. Me pato matemonka. Jina ye mi ni nkomo, jina ye. Okay, mami mpebe biye na monka sako. Me pato apire otemenka. Mete okapa ababa wa ye ne no ebo nkomo yi, woni na wo sai. Na ma umi you know. Wa ye ne ho ade. Me pato ready. Na adenti ena na umienu na onye ne ho ade adawroma. No prayer a woman say menene ewo ba kuno na it's like a juma semne and your money maybe any day. Me imagine say me pe ejuma ama oba no. Now no so I day I said a bit to me be I nyina na ye warrior emfa ho trenya day emre me pe ejuma ma no ba no na oye ejuma no me ka trenya say awareye Jenny nti misreno Awade ya de eye akwantu bi a ekwan no ye de ewa kakra nti it's like onye de oma yantu tuye ne mayi ansana aware no akoso ti butu aye tuye ne mana na akraba konso menene ko fefru nti mi ko fefru no na sikasem no enkoyima abrabonum ti geni mi kra na sala na me force bet on the mi se de bia me wo se edaho bet na eni ho bet me force se bema so what me bia se bema okay it's me kra na say Mary they say you know but them kra mi no aba asasi so nti ento to ye ne mai se awofo na da chimbi ne etinye de mana ya dey ejina ba bi ye nti ba bi wo kra na ne ni kwan se ni tu kwan duru ho me safe se le ko Nigeria kwa so okay ya go lei talata se dia na si ya pa wo yire no obo no na po usu beku no talata ke tiene se e bona se mo de menene tuna ya no okasa mabona ya na ensembi wo no ma Mary edi semiti pomata de de mame but pomata de de mame ya me kra na ye no won say Mary me yo ba me dona me ne se betu nim se ensem wi na ekoso no no asa me tamfo na me ne se because me ti ensem no ye me won na as bibi wo kra na wo ka entrim pin frima no ma but area say Yagola yes sir o yire no waka chense ubeku no no agya no ho adwane akotena wuram waka sa akire taleta bene tifi akokokora mi nku bi da oba misane se da e be yakokon kwan no ukru no misane se wo ka kire wo ne be fi na me mekuna na ono aso Yagola wutie me me pacho mi tio tie dia o yire ne ka wo so ubeku no adwane akotena wuram me pacho di kan na me pacho me ne tno me ntena wuram da na ye de me tumi ko tena wuram utie me tie dia wo kan tie o yire no ka wa yi ma no me pacho odi oni mi nyanto kwa ma ne bo me ma me frɛ ne papa ka kire no se ne ba ne su kume ema o papa ka kire me se ono wa boda ma na obetima kume anam se daddy ekuo de ye onim de wo kum ni pada ewo de etimi si anytime bia enti waka ne de na se we decide so ye de obekume enti na obafia se na ya setem no nye ku enti eche no bu nkotoje ka kire me se eye bufuo ne bae na me de ontini nkumi ntimi nya bibia ama ne nka ansa na we no so endra ade no so sade eto aso se November to December ne bibi ebesi so Yagola ya no kure taleta yo waka na ya no kure me pese me ka assembly chair Mary say
me fa ne ba ma brabo mu say me be ye ne papa na me see no menese yagole na ma fa na mama brabo mu say yagola ni be kuno yagola enya no kore ni nye bida o pam adie atade ne de se me ade Mary enu bia se atade be na wo de se me me see Andra to kwen kan cha me Mary ade ye Mary enti so wonya be ma fufu na apeto kwa ade odi tio me kani ah yagola ha wani na ndo me mama ba kwa na me niska aka me boto mo ampeso akora na me tobe enema de befie na yagola ade yagola Mary enu bia se odi gumi en chaye yagola utie me ade a wo ta wo me kan wan prensa yagola boss meba yagola ya o ba de gumi no e so che me yagola utie me yagola me mbo me hibia o yagola Mary yagola abrante onya na adwene yenyini firi so ekwa bi so na tiefo mu ntie ma ha abrante no kra no ekwa bi so no na me pese me frɛ no wo ba ha no kra wamfa ni di amaye wone ne na fefo eba soro ha na opese wo kyerɛ sɛ ontumi ma afidie so esan sɛ de asie nanim guase aba ama na damfo ba ko a oba nwumire 10 gram ma ese kana me busa ne din e kan sɛ bema de sɛ oso beku yire de a wone kra wanu no sɛ na damfo ne ho na wo bɛyɛ wa no den sa akwa wa kyerɛ me de police be hante na kyerɛ